Nairobi kubwate kana no kuyaga chage siasa na koba imeyeke amagia ODM na koroka na koba orderly asije amagia ODM. Yes, and that is why Sifuna hawezi saliti chama cha ODM rais. Na wacha nikuambie hivi leo hii ndio marehemu Raila Amolo Odinga njibula na muigerete miaka yose egente kemonale gwadima ya sale nkilinga ale ko notice qualities geta ya somonto mapema gakobori goroiga inkige kogera Raila Amolo Odinga ata musongete Edwin Sifuna, because what Sifuna is doing now is what he used to do. Kero Edwin Sifuna kwa secretary general was a very young person. Yes. Keko Raila Odinga mu interest back 2018. Yeah, ne responsibility yoko be secretary general ye kiama ya ODM. Liria babu na mwamba akosoka kotebanga mogonzi bakujimaga mombuto na magoro mote. Okay, who was ababu na mwamba nero manyene ojo zite kosokwa. Very brilliant guys. Alafu ababu na mwamba kidogo makali yake alikuwa chini. Okay, kwa kazi ya secretary general. He was more of a diplomat. Yes. He was more of Musalia Mudavadi. Anyway, epeji ya kabere kagaseka seti ya The Daily Nation ibwato muganongana kibwana basani batumegete kolua nakinda te kolua seke usi yani no nabenga no korutomo si komruteromo si mungwana gete bwana kumbe bako ruteromo si acha se batagete aitwe mungwano ya gaitu bwana oyo gukorwa no mukuragira nere mese kigukorime ya okere rafiki yako ndiye adui ya Kalimba Mr Nice. Na pia mwanadada anaitwa Flora Mbasha kutoka pale Tanzania. Ndio. Adui yako ni rafiki yako. Kweli kabisa. Hadithi ya kuhusunisha sana. Lakini pia Pastor Peace Mwila anasema adui muombe na mpende. Aone unavyobarikiwa. Na ukialikwa kwa meza ya maadui bwana. Change zani. Pima naona kama sababu kwa. Change jizani. Ote ngada aliyo. I think we tell Rose ngari ekimeke na kibwenderete bimwambe kira bitingo cyo kubitima especially ndagire chiko safi kukwara rikugoja andombara wangaire yadangaira ni iyo momoretere ka ko rusuguri tige bintu bitare kwemeza igoro kero bonto bisero rutoligerere tiaye tiga dande self service ningi edigwa joga yanjara ingi ajete sada ngotaka rasa kujakira mba inye ko chirogoro nakia abantu batigero bombo chubonge bakoleta outside geta ingi ora kusumbua neranga nyagete igengata rose tibuya ngambe kerete liuge sengenjo ngori ya bichorie gari sikwaye ete bio squeeze ngaganja ete squeeze no bondo vete yange ndakuwa takomaedi yako kubeka kwa ili yuko ya kugeria kuko sio umoda de to kwa wali begero wichi bado veke moda vero ni veka ni tunda ange soda na bache I always say that yozi monda ku kwalete soda veke tikia abaje no ali ya mwino bora gutara muri ruma ngagenda se ibaki bigakori abantu muntu era jira nyange maite kibaki korori nyamakuru wale sana kibaki site ya gategera nene mono igakori abantu getiekio otale ni chinjara jara wachiko kuikira segete chietera wetane sani evande getegere chisupu chako itegera wachimoino. By the way, ende biganyorra abantu if you want to know the true character of a person, ndio give them free food. Very very true. Tata mambiga tere litukoliria akimbialia watotalia kaki asa masikalia mali ndi yaetegia ngai ni sada akitigalia etumera liera mambi Valentine's Day ndio bone gazeti yase picha katoke kotebanga why Kenyan singles are embracing self love this Valentine's. Najua imekujaza imeungana na mimi sana imekujaza sana umesema kwa nguvu kweli. Jamani abantu abange boneka bale single they are going to embrace self love and that is Valentine's. Ni vizuri kujipenda pia actually vizuri kujipenda tigakorara ngao timbe celebrated mo tanto mereti message yo konganelia maya
You know, why should I wait for Valentine's Day korogyo monto nganjete ngani mwajete? Ngota kitako celebrate yo turi celebrate itangani. In fact, bona ikole unique tiako era no mori wensenga because abantu bale bakubizali tukeli maga ko pretend. That is it. Yeah. Korogyo monto ngano mwajete no litukoli ordinary ata expected. Yeah, nabantu bale bakuchikonga inuli tukeli sana. Of course. Ngaine no bunge. Chitura kibono kurura chikutimbo kana mauga chiros flower. Chia ikire. Na inyoranga was it Central Bank of Kenya? Ba karama ichi bese chiko tubwa. Daroche movie oboja kwabe ku TikTok. Obo kobo ke. Monto yo maga tuma mauga senjere ngabuni ne biegwe biyambaka kati. Ebese bekiro ebese gekunu. Lakini akamara de musubati oyo nga epaseli ye nato munko erakini. Oyimukie zimie iyo. Oakiro monto expected yegenteke se kiarukurwa. Ndio. Oye nere nkoe. Ayimukie zimi akiro yo lengeretio to begenteke. Na wono ojaga uzabanya sawa muza Jeremiah na Isaiah. I'm telling you. Kore kano majika. Kore kano machoko ya majika. Aki jerero veredi. Nekira karo kitanda neke kode. Tele kyoko. Nechira apa ubwate kunwengi ba. Sibia. Batu ya kaliga murake gotwa. Jamaro ira reko vere. Oye tuta tiko ngimindu kwa ira. Ira ni. Nine. Chimeza chirembe. No ira na ikiagera bono. Dalili yo zingi ngwe sokera. Ikiayo tari kwa kiresi. Bono ni mato ingwagera. Kiara badura bangi. Nda wage na engo sitwe. Abudura nyetara atuma bito. Wage romo ao. Igota ya rupeti kuyesongire. Oye wage na tata magende. Kuzongare kakiyo gotomere bidebiringo. Azie kungusa. Ikira na jio. Injene bange de kwaewa. Igona bange de injene ngao yo wezere bureti. Nada de bitu byaba. Ira leji bazijia. Ira ni yaye kudu ase kwaewa. Yewe chada. Bindo birago atenkorobusa. Anyway, ngaki asepe jakata nakabire murai wense akenye muske Dr. William Ruto ase budget ira chikoso mu mwakoyo ategete ko chiko keye bango na kubarutero mo sia bantu bokonyora wense ase gento gaiga korengana ne gazeti yake gotebekananga murai wense ni gata gete sana chikura y'abantu chikura chia bantu bokonyora wense and the only way ara apiri go chiase bale ekiagera mbe murunganetie kere tax ya mende tonoko ba reduce die tax ende banyoraga ese. Is that sustainable? I don't think, because as a country kuna vile nchi inafanya kazi, so definitely tena itaongeza wakati fulani. Definitely. Okay. Ti nchi ya bumono asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo watu robotinga kibono Winnie Odinga uyu no mwana omunyaruka rero mokogoti Raila Odinga nyagusira bono igo arorekanire komwenenera anko yaye Dr. Oburu Oginga. Atiko mwene. Kosego tambo igwera. Komwenenera. Kiagera bono omwengereri. Obero omwengereria. But I can tell you this for free. Ndio. Akinje ngokotebye karondi getisi ase chichia ODM. Ndio. Enseme yende bwata babo Edwin Sifuna. Babo Winnie Odinga, babo Kale Bwamisi, babo Babu Obwino. Bako mwana wa Teresia na ali. Bako mwana wa Teresia no ali. Anthony Kibage ndino ali. I am telling you, Obadia Barongo nilimuona pale. Clivo Mbanagisa ilotaje kuvona seti. Yuko pale na miwani. I am telling you. Enseme ito kunyandare. Ila ni ngakio kuandare tata. Tazamisha ODM. Ngoja Kitengela uone. Ni Saturday. Ni Sunday fikiri nafikiria. Saturday. Kesho. Acha tusubiri tuone. Patachimbika na kwambia. Itakuwa nzito sana. Itakuwa nzito sana. Itakuwa nzito. So dalike ndokere raisi ngwata keretebe Oburu Oginga gago kwana ali Mombasa. Na ando wao torete tuning. Digango ti Raila Ogongo. Raila Odinga timaitinge akini Raila Odinga. Umaite tokateba Raila Odinga mamocha kole toka. Yanda chiti konacho ndi musamu tigega kiasa mazikania manene. Amanyenga ni nduo ekiyama kianenkere save montanari bwegenete. Okay, I think to some extent take rokategera Raila Odinga ni language ya Edwin Sifuna. Maybe na role engera atachite kumoralia. And I'm not supporting anybody. Ekiyagera kerokategera Oburu Odinga igore krago kwana.
ne kirara kwanire kurumaega enjira nera gwechanganya yo gukumisana ikatebetenga atetenga bono mbamorengeti kithure kindiki buno muntu personally lakini ekero gikira kibaligireti mono wiki teraera kurwakana gateba ngandu tutagetibo deputy president nero kana bwe buru gingo mosene tebwe county ya Siaya igora atetenga na kibono tutagete mono edebo deputy president egasi enkongu sana sekiama gia ODM ekiagera kwaro je Winnie Odinga no araze timu ya Bosifuna akotebanga it is not well in ODM mambo si mazuri roboti norora sepeche kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time wono ense meyo gwako na ya Bosifuna akina Ososi akina Caleb Amisi na banda bange wono nigo bamuragire kero murayiwense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto asekeli bakotebanga ne nchama yogo seberani kama ya ODM kero chikura chia 2017 chari gokorekana engaki iyo nalenge omontere babu mungwana gitolikoli gichikura chia seitali chebubunge enteke mona chite kolan ngoenda tualengere bantu batobera abange turojinjera center nje egari teikoli mayo moshimi nerebo kera chire gusia bantu babera abangira bwate kabeza kakata tugukundiria abantu nse dirisa ngacha kolani gente kina kinata kantu mekibune example ga ebe serio no teta bantu bagotiga ne pare be clear toso ke turu asangyo gokora igogo jiruta gojiaria ekero wajiruta gojiaria kiekoba kiro monto gakweba gosengo exist kwale ke bagendere kurwana rebeso ruoge nigo no chari tia banainji no yaba ne gojaria awa ebuno murai yama ngana yo gochari nkoyo ege ntonta ke tenkelinganyo ari baganda aruasa na tigangure ni maega subu ngende liga ziti ya the relation kwa soma abuja aboliga who cares kora tiga bona mangana yo gojaria na rongo by the way who cares adela kie kina that is why ngokera ni bono ga sereimen baralire so abantu nonye siasa ndio abantu abonye ntagetemba tanane buya eke umbe konye ntagetenge basane tigamba ebesa bange kurwana elinde nyora libagali okogenda exactly it's psychological akionye kubwata jisaine na bogota ko batebero beli actually no mupira wa magoro nkwe origin yaye nko igwatimanya ti origin yaye nga ne ase abantu bababwate psychological challenges barutere tugento getekena ko batebereria bono bakana kominyokero mupira oyo yo minyokero yo akagojia yo bantu bakalengerelinga egente kiraba bigara kiro machiko bono teko be sport ya sana soccer is the most viewed whatever game in the world ovadora varieta yeke swero ndike zonga abantu bare kuliye bare tending so whichever you say whatever you saying as long as you substantiate it's believable anyway Douglas Kanja mondele baba yanyimba eka Kenya gatebiria basenetanga nje kumuranjike mboye mugabano ndi bwezi bwangire kwikaze committee ye ege njana ndiye tayari gukore gasi yana mobe jibengo moleta ira dia mabuli kejibesi ya wananchi yeah, that's what the constitution says. Time imeisha baje asipe yameenda sipe cheka tundi watu reporting kibono Inspector General Police Muruke Douglas Kancha atebirenga bono igago chikobwata ba governor na kubaira ari morioka wikase ji committee ji Senate onye batakire kwiranira maboli ri morioka Montararo nginyuria by the way Margaret Wanjiru nero lenge kurwana rekero kia baseneta wa Nairobi kurwase kia makia UDA mayoga soka ko ODM naende kaja kwa iwe tikiti ya sepichi ya kane ni watu robotinga kibona bakori mirimo be serikali bali balitayira ngikiri bwisano na ibere barachikonyora engeri yabo eli bakoroka pension wizara ya tebire eli yechibesa wasiri bwe kisemiga Kenya ni gatebire ngabali mu bare barachikimukiriwe getambukire getindikiri chiko mega yoko bwato kama lieta ya banafunzi batayo gochia zisukuru gentuke kogera capitation yasira Obo kimambo chikokea sana kiagere gotebekana ganga chibando bono niko charolekanire kokea sibiganche bya serikali oroboti runo koro kwane gotebekana ngabalemi igo babisire chibando yes paka ligo lili chikomenta bamaya kuchisoki okay wapenda ugali ata mali usinu bwate kenda abo kakitimbo atikende gane chiko so chiri kire na bantu Valentine se baragende bayigose mangana abo bitingo so imaro yabo ndo tete kwa kondimbu ke chatonywa mache no bimolekeira nande kwa pima obo tambe aso kwa kondimbu naende mekishuanga
onye tumaiti go swim beke gento kelina kekoro kwewe kenge tairi eka chiflota chini beka chiflota that's what I was looking for beke flota ya dia kwegemba busaigo ya wesike ka kitambo gocha kuikerwa bunene rumondo lyo mokonyi wayanguziri and then shwe instructor aro cheka ine sai karasite nganganga ne swimming pool na instructors kindly kabange ne swimming pool yes omo sacho yomo igobona bwate tunakwirwa seke gambero ase okwegia signature ya murai wense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni nabo igo WhatsApp igo baragire kialense ya Russia asokotema kulimia umutandao bo imeyense yo gutumika n'abantu getani chimilioni emyemo mimi sina lolote, labda tuingie kwa dondo bro haraka upesi kwa sababu ya muda. Asante sana Mark Dennis Nyandere uruchinsemo chiri chia Nyaero. Tunaingia Lang'ata Nairobi ebabu gokorora mwaka n'umungina bamenyiramo bamenyanire basomiri abana mpaka bakolire naende bado baigwana ine idabako gende kanisa sobwamo naende umungina okuboringa ngomo wako ndi oragire tari gento kire raisi yejuase ya chale chala toka ko ni message ya sana ayete bi kore keti message ya ngoe wako njaraiti kubatu kire irani Kontago te inga ngo te yoya enge kulu to baka negative. Ekeya. Gas. Jiji go to ka ba Yerusiri nuzoge jide. Ayege kulu nga kezi. Anyway. Imeya Lang'ata Nairobi musache bwe myaka yega tuba menyere no musubati onde ase myaka 20 lakini kolengana no mochoko bwe nyumba mugako yobeire gakoge chigwenchiro mungina ko bange nyumba ne nchira hatari gokea whatever by the way who cares lakini ono musacho yobeire ebintu jikoni okogenda kwanya ole suguriye yegesieri egento kokubwate nege kombe kibwate ngori taijiri muinane chae kogozuka muino nagatoke kali yetu suguri kana ndito gogoeta muine gesire nogere omoro yo muino iyo si ikawa kazi ngumu enyomba bono gokwira na sitting room buno gosoime umwana natigete burugo nkiagweta gosenki hare gokaraga chera ari kuria kagaitegete muino you see ebintu bune bone nyomba tubwa timocho chianga chi abana no chirutira muino ejiano ruwa no ejiano ruwe jire muina amarange tyo siano retu ari abikire gerogeri kya rogoro you know bono omochoko to yase nyomba umongwano yo musacho yobere gakorekebisha mukaye for a long time lakini mukaye bon tari go change tima itingasi kiye bakungu bagutware nene bakabuye bagochoke nyomba buneta keire infaiti nyomba bokonyora nyanya kwa buswa egweti kubosia egayokete na bere lakini usuki kerogo igana bora gumisane bintu bigendere so musacho yo akabaka gocha se nyomba onya gocheka cheke orono nkieke paka matukandu amua kabisa waka cleanliness bweko bochenu gochena mongwano yo bwamua kabisa mbake compound let me make a home where I want to stay. Wacha nijaribu kuonyesha vile inafaa kuwa ili boma le vile inafaa ilikuwe bana litukelima na ndomo swati yo bona akairora the same mistake musacho liagacha kama tebe akino nje na arosi bona gakirigere no naye nchwangu no endagire korosigwa in case rende baga nimbali goja kitchen lakini montache gaiga ama eli maisa monta ne nyumba gaiga bunerega naliye gento gekuri nyumba yime asama sikania banene echa kwa roseti gusigi ndongo uri kwa roseti hata hakuna kufunika otigetabu you see madere ise senje jikora taratara na bego soiga ya mene yachi na wezi jua ebi moni na wobi goeta gochi mene na mambo ni kama haya na ande binte yuma de bintu bikuri to kunyara kumanya musubati akairesa kiri yako bolibu hano musubati yo this time round tairani eti agasoka ngora bo nkunyu kimya akagenda bone akagenda igo akagenda sobo akaondoka akaenda sobo akaenda kwao manekera akaenda sobo tochie obeira senyome miaka 20 bono maite sininjira nero rateme kwadi just ubugima bokokongera sana na hande bona abantu bakona kubulinga oyo akibona abete ematuko maite bakokubalira amatuko kero gwajire zino obeli la lero lakini handa atekeleza katokwani mnomogeni bono me toko endo bune naro bono batakire gokonaranga keiwadi gekagenderete bwane kamobere gasi omusacho ulia kumbe liliagenda tajite kumwakira simya kamuganya butuko butairaneti
kuna watoto wawili hakurudi abana na banene bono manyete na barabuna babadari kuna kuboli na bako badinga mama yenu alienda safari na bako understand babera bantabanene okay touch it hakumpigia simu the following day hakumpigia simu the third day hakumpigia simu ona bwana musajo alia agajakalika ujumbe nyenge akamatebia so bwenga bono to chapi tonte betie kero gwachiete na ntura akona baka bona asole lakini bono na amwire to chapi chole gentekemo abana mbatume gocha bwo sembe na barumisi yaro bono njento ko banaya bono musubati oliga asinyirenga egenta kwira ne linge ntoki inkiago kora ubugimo bwako ngero gusinyirwa adi just yali emyaka aberera senyumo ne menge gocha konyora ndi gochaka maisha mapya ni kitu ngumu bono ga stranded. So musubati yoyo kolengana ne kironi kiaye ndio imbu yasiriye marriage libagali yogo chenchi abo musafi kia sama zikania maneli boli kwa boli kongo timaze ne statement yaba kusineli bolio wachorere kogenda kubwa kuigwera na imagine nuko igwera go change situation ye obo chenu musubati onali nege sio musacho yamo akomorokera in fact yago kwana igoro yobo chenu na indo imokike tambo kiro gyokora na ini bintu ndio pasacha bange mbali kukwana but let me tell you entonge yo kiragaragario musache nseyo buno mugungu muchafu utali koroberie ebinto utali korosia sarabe kiagero musache would always want an environment yasago cha conducive na bana gweka barabe. Let me tell you abasacha mbale ngo montara orata bokate montara motabirata tebenga ki abageni mbale ga ngayukubera muao goseno magwabani gete ora tebe confidently monto yo maito sibaga ningoja bale but confidently toka ne bwana ino musacho boliwa yes uikomanye kiro ndiko mugungu gwate ndo nakwambia mbalenga bara tebe ngaki toka ndo tokore meeting ye mwana oikori yake kiagero ko chiko chole bicha nabora agenda bora lizugirio kogenda otote kara getheke boga kisigo na ni bitu gojane ose kwazo je kai tabwata omatega aki getoriyo mobogari togende asakane ndazo mobogari koranche try to be clean bwana wewe mwanamke atarudi sijui kama atarudi bono nere bwesongete bweka monyene musaje omwire grace period bakoroje moboli ringa ki kora ABCD but I think asa musubati kote bono musubati ne rinka priorities gwikajitware yes ikiagera number 1 gwike nyumba ye choke wabuse nyumba buya make sure abana mbuya bale onye to konyara invest in a house manager that is it nande first assignment tigabenga na eni ebintu byatu begetu amoro batigabisi bigu onye konyara bisi bigu that evening yes that is be the first thing kana ende bichoko asegete order yes elinde bichako sibigu no mochoko enyumba tige na eni kwasabaga ni bara ikaranze gafla yes nyumba taingane azimebe permanent taira azimebe nyumba eliyo bwate nere that is your house mungwana yo mango keti sana kwataka nyumba ko bunyansi lakini yoko oswaime ebichiri bwate ko rusiko bodali ro gutwaleka roreime ngo gutigera gukwiburia maswali ngaki enyumba na ngobona na aswai nere narora menje na jite nyumba yebo bunyansi mungwana itagankaribisho irango yandiete sana njira ngeta maje nkanyunga majigogoro mokembo because I felt so at home. The environment was very conducive. Eveso yo kimugetia maja very clean. Ne njira abo kuletia maji. Chete ora bwate ke komba sengo sibe. Ora date kiali kimanogera maji ibi. Era ngote kwera ni murayo era sikwale kujote bia mo. Era no mogobani chai wasa bire chai. Mondo me gojane gracia bwate te sogo sibe. Ada. Agi. Esa viete tikitare kuchini. Cha tumalize tuondoke. Sasa tiyo na kama tigeri ngoje Saviet. Taliacha kuijora. Usafi muhimu sana bana. Kama tayari teke au moro kwa kimume koko kurugorole. Ita tabako rasikade byo. Gazi nguzana. Ya bantu bakora gara njare kogera. Sometimes ana vera asire. Aba nense. Njare ro nense yake. Ngabo nege chiko ndiere ke bwadi jile. Anyway, acha tumalize hapa tuondoke. Sababu ya muda bwana.
nyaure gazeti yao ya Taifa Leo we mwenyewe yo mnaenda manga senchira yo weekend. Daily Nation ni wata mangu mancho matire nyore leo ni Goso Friday. Tukirudi tutarudi kuzungumzia mambo ya redio. Alright. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero. Wewe ni membo wa